International Church Lerim Pini Gusub da Chika Tarigi Lerim Korim Dikti Chanda Shumi String Zamga da Poro Wansel Pekanale Torka Jumi Lebe Tuji Om Ngachini Katule Kuzu Sambo da Chambaleso Tambara Dimtagi Nesito de Nalu Miwanga da Rimboche gi Locho Zonkatuna Ziko Nandi Yubi Duga Kabdi Jobara Konfel Musubi Jumi Gakabgi Ekanale Ta Kudi Beru, Jagar Shunda Yube, Sondelgi, Tulam Dilu, Neba Kania Mi Seme. Mimang Kelden Bus Kare Nalu, GPS ki, Tuche Sudi Yuble, Dalepa, Mimang Kelden Bus Suna, Junidi, Nyensung Yubezono. Miwanga da Rimboche gi, Locho Zankatuna, Ziko Nadi Yubi. De Miwacho, Ziko Chumbi Lamka, Punaka da Wandi Fodalu Yubi, Lede Kagi, Gopensulu, Jetenano. Dele Miwacho, Samrup Jonka Luya Jundi, Dewatanglu, De Sung Jongda Shoteng Upchunga Dimbina, Taka Tobiga Yumi, De Sup Ninja Kechi Dunlu, Jetenano. De Sung Jongda Shoteng Upchunga Dimbadi, Dewatanda, Sarpang, Jimiling, Dele Chuka Tashi Gatselda, Samse Tenduda, Tashi Chulinglu, Godin Tabigara Yupime. Doro Miwa Ngajab Chogi, Samrup Jonka Lushubiri, Zonka gi Lechen Kagi Gopen Suluya Jetenano. De Zalhabgi Churukam Chika, Miwacho, Samrup Jonka le Pencilin Lu Pepip E. Duk Tangsel Sudubgi, Gakabna Yubi, Tangtimgi, Tsugde Sulu, Tangtimgi Shabtosu, Yada Tantablu, Neseda Dembi, Jawit Nechisuda, Tangtim da Dewi, Shabdogi, Nyokshitsu, Seni Tenlu, Rawachingi Tsugdichi, Shisu, Begobe, Jabnin Bew Eme. Disuya, Mede Leso Digi, Gakabna, Tangtimgi, Tsugde Sui, Shabdogi, Pichegu, Shibjukchi, Godin Tabikab, Haku Yub Eme. The Citizen Report on Quality of Justice Services Semi, Timden Shabdogi, Shibjugi Nyejudia, Hemi Duntana, Porolube, Selten Benu. Shibju Digi Kablu, Michidong Gubja Malam Chilu, Tilen Biadibe Hibda, Tiga, Timkang Tisuda, Nyeleka Dam Henso, Tele Gejung Dugi Gadida, Tsepe Nyoshabgi, Hisangsugi Chimigi, Shabto Disul Ejibeno. Taru Tsudeja, Dugeyung Timden Tsudeda, Dugi Jamisode, Tele Dugi Damkachengi, Kundum Tewasu, Ejibeno. We were able to Machegi Tantimgi Tsudi Rijindugi Tenlo, Chirtangi Jamninda, Misilgi Jamnin Sutinsui, Jamnin Sugi Tele, Kacheshochi, Misugi Tantimgi Tsudi Sugi Shabtogi Kole, Hamokowa Yumidi Ime, Tibule Tantimgi Tsudi Dingichi Mishabto Moto Sugi Kole, Koda Peguptu. provided by the justice institutions. Shibju Tinale, Eshibedi Hubigi, Tsudi Dungi, Konrei, Nesichengi, Chavegi, Nechidisu, Tamgobi Imda, Tisue, Misedisugi, Topsube, Zogosembe. Taru Tantimda Tewegi, Shabtogi Nyoshisu, Senigi Tunube, Rawanchingi, Tsudeche, Jisu Bego Betono. Shibju Digi, Misedisulu, Timgi Jabjudisu, Yada Tangobika, Tsugde Disugi, Misisulu, Tantimgi Shabtosoe, Dunida, Midi Penjurgi, Nesilu Matawashna, Topsubigi Tablomsoe, Digube, Jamnin Bewimbe. Very important that the Tantimgi Tsudi Sugi Shabtosu, Yingiting Ebe Chingubdi Kache, De Shabtosu, Kale Jamchi member Hinlera Chingubdu, Mrs. Sulu, Tsugdi Tisugi Shabto Gobe Bajin, Tisu Jam Tontobe Topsub Zogobe. Nyejuda Tudalu, Tantimgi Tsugde Dungitele, Shabtop Jimmy, Tashudia, Gejung Dugi Gadedimda, Tigi Shulera, Nyelekadam Hensoda, to Geyung Timde Tsude, Tele Timgi Dunsasumbe. Tele Misi Tisugi, Dugi Damkachengi, Kundum Tewigi Shabdo Disu, Tuimegi, Tumitisulu Chamji, Topsudo Yubikule, Yonshisukuno. Taru Tsepe Nyoshabi Saginale, Shabdosu, Lembikablu, Tab Madiusu, Yube Imase, Tsugdedigi, Shabdo Tisugi Kule, Goa Datisu, Mindusimbe. Nyenju certain Besalu, Tantim Hendeda, Dugi Jamisode, Dugeyong Timden Tudeda, Daju Lekang, Midi Leso Katisugi, Gupensue, Tehatu Debimbe. Dugjanda Nesl Gitinlo, Parole, Namgiwanchugi, Nijude, Chimidojigi, Durikbewin. Shirikda Riktel Konfel Henkagi, Nahi, Lobrim Chunipi, Narik Chusen Nale, Ta Kumi, Lobtusugi Tenlu, Paro Shirik Torim Lobdana, Levegi Jongdagi Tenlu, Sato Chigja Dunchu Tep Seda Benu. Dorul Henkagi Sedachi Tamida Tibda, Henka Digi, Tsugde Shemitsuda Chikaya, Meyumgi Lobjong Tidi, Jongdarka Mado Tsugi Kole, Dundi Bedose Ime. Tibeule Tigi Kaselsu Tarigi Danjulu Seda Beonse Ime. De
duk gelzin chula lobdegi tuchi logo chukham chika sharap chi da keik da lamsel thorim lobda na lo narik da jewi chusin gi sheyun meb bezowi shi narik gi lobthu chu pecha thothu tani gi kokap thop masu bayup in Dugya khabdi jobara konfel nyusube jumi gya khabgi ekhale tha khuni eme de lenche gi somena konfel nyusube jumi gya khabgi ekhale tha khudi beru jaga junda yebe sondel gi thulam dilu neba khani ami se eme nedin dia hemi zapasa gi che lenche gi dajip suda chebikap nechi shezum chi na sunanu Zamling chisogi seji da tipda gonfel nyunsube jowi gyakabgi ewanale ta khegobachin seji sum changobe yup ime. Tia gyakab nalu mi regi wombabdi loni cheu jesara $1 chiktong nija sumchu lelhadi yobachinda gyakabgi sowa da sherik tele tila shuen yumi jachale tukchure tu yenche gobbedu. Taru seji chipdi gyakabgi penjulu shi jado yobda chilo niktong changalu du gyakab gi seji di chama sub ime iru lenchin gi chilo niktong chob gi lu du gyakab gi seji sumchara tha khe yobbe sui certain free aid and grant ani mipchini o mitopni o ngachi gi tongba be thomi japchur da nangjin achire mitopdong iru ngachi lu japchur bombe bimidira jagar jung imle ngachi konfel nyusube jui ekhanale tha khuru khebar ganyami GOI it has nothing to do with graduation is between a time tested relation between the two governments two countries mero taru du gyakab di konfel nyusube jui ekhanale tha kheru europe chi dom chobanale konfel gi najin sunaluya jurche meong se ime iru dule chirsong da nadin gi theka tesu dida thidera phoni ime chana nyesu gi denle devika pradhan gi nyejudi sharab doji gi durik beu in Yungi dugya khabdi zamling sondel dusona thumi be jini gi tenle la chu gochu yep eme inru thumi be jini gi tredebdi tatoda yachin konfel nyusube jumi gya khabgi ekhale tha khewishulu jini ina tamkha chap machubadu dilu lenche gi somena tuchogi thumi be jini gi tenle dewa yubil henkada ledi chulu lamlu kadebe yoga Egypt be di shunglu nyenshu begobe shuwa base ime de zamling sondel tusona thumi be zuwachin dugya khabgi jemi gya khap thep ngapchunga gudachika sondel thapchuni ime if we are able to ride on it we might be able to take advantages of it being a member right bemasubachin de namsimiji kepso mitonio to the gyuponga sewachin deradi mipopnio so and when the process namisim long ime cabinet is ready Bhutan should be ready this is the game played by developed world me if Bhutan is able to play the same game as the developed world it's only to our pride FDI sector na ngachi country na invest be mi de ma shu chi ngoni me LDC be we kablu ziwajin there are certain benefits la which can continue the ngachi ge after LDC also chi the WTO na ziwajin duty the it cannot be more than 10% or it has to be 5% semi ji dula the 5% go jago ke go sewajin then we will be losing about 900 million tax say there are a lot of compliance costs but it is ultimately the kara benefit biume gya khapna chi ni gi sokjok di do chu sugiri kha chewi chanam gi rik nandin thapni la sup be yese ime dia heme zapasa gi che nishuda ranjin thenke lembo loknath sharma gi da jipsu da chika ne chu shezum chobi kablu sonu doru lembo gi sumena jungi nungkursu nandin be machobe zomidi gi dautu na nyetam thelbum ni nebi chi ni sokjok benilu pentho di yese ime de chatim chemo na luya jungi chi ni sokjok di gya khapna lochi gi ri kha chewi chanam gi rik nandin thabni la chupchi jagop yebbe yebda dia $US saya tukjasum ime and somebody was asking milalu chigi nungkor nangdin thap macho beso midigi pento yubda mibi kole dide tilu ngachi gi bewachin pen bomber thoize nongme dia lo phigi nankilura mutam thebum ni de jinebi nungkor nangdin thapme te nungkor nangde thap macho beso midigi phini phiga tamongoble kya khamna lura sokjo benina pento chui to our reserve shuni be
Hemi zapasa gi che lhenge shun chu gi the jip chu da chikha ne chi shezum thing shipchu shi gubika lenchen lo string gi so mena ko gi chi chok shi bi gelyong chok dui chak thuna logdira thoden beni be tha che chi se eme in ru drup nyam rup chok pi chojin beni ina mena ta to tha ma che ba yu si sui log recontest benidi nga gi kar lu shui tenga beni be tha chi sai se tena hi ju hi mi be se medi ta ngarale be wachini genuine lalabi dan labdalu daregi feeling chi bebe beoda ati chuma thomle lampidap zumbe if ngagi hemachi lapchi hemalamedi board goni itulu mise lokuku ime ko shop chap chap ime se tosam jemi yure tengale shaba phuni se gomati ngagi jusono se ngam mibe charusugi beseme ngare begono suchi charusugi beda sodalu tetube bedage se 다시좀 긴가다 얘기 같이 반에 로디 there's news in the market before he joined DNT ko party chi form benime se news the correcting la he was actually going to form a party dechi bana party sapni thinsui he sincerely believes that there is no room for another new party ani mipshesele then he decided to join DNT but today Tashsom Kinga repeatedly tells me that he is only a candidate from Pasam Shongpu se debna kogi while we need a leader to lead the party. If I'm interested, I'll be happy. It's an honor me. If Tashum Kunga is given, he's even more better mero. So I'm being a chongleti to fully decided the me. So will henka gi hemi zapem gi che tempu gelyong choten menka na be yondel na lu nebi dadin lamlu goje bemi datin dalafa gya khap nang khelu so we shak to su tab de to be chin chu bi rawadu lamlu goje beuda de gya khap nang gi so we te wa chu gi jobara nebi dadin chu yondel na thoki beni go chu ni eme lamlu dia longa chaji chu ni bina angne jogyul sorim larim gi chashi chi eme Yondel nalu nebi daden lamludi dugi sowi charnangi yen la chow che me te lamludi gi sowi khechoda nepchugi sowi takchegi dubde chuchi di thode chukara yondel nale thop chuni eme taru lamludi nale sowi shaptop jimi chugi nebi daden yonzo be thop chuni imle digi neplu shaptop jini na tapte to ni eme sowi lembo de chenwang mogi lamludi hemale yobi lamlu shen chuda meta se sui also ensure accountability. Lamludi gi nebi nyin sunda sowi chechon de le genti chu ngeden zo chu gakhap gi den lu lamludi gi chashi chu kara dubje gu ji jadi in se ten chu We are not just planning because we feel a hunch. iru legil gi kopen chu gi bewachin lamludi ko chu jimle nimdak pa chi gi ri tap ma deu dak pare thendo on se shiji I think in the initial stages, because like we did. Lamluk di gochu wikap nim dakpa chi tab madeu dumda re thenru la bei di chu nga che gi chokha chap chu iru jule ju su lamluk di lejum bera jong tab madeu thenru di chu seni gi denle tadi chudi I think like we are quite confident that it should work. Daru lamludi gi gakhap nang khelu sowi te wa chugi menrik lalin choya tap de to be so chubi rewadu te gakhap nang khe gi sowi te wa chugi lamludi zami ma gi chele lalin thapni eme changda ne chul gi den lu karma samten wanta gi ne chulti kinjang hadin gi nyen ju phui Timpuda punakha gi shunglam da di chani komi chu lu nye jakeni eme dia punakha jongkhak dak chongi shunglam da di CCTV gi parche chuni gi la chu ju dumi da tin thekham chikha tatok be di nye jakeni go chunu te punakha jongkhak gi shunglam da di chani ka hi komi di kani gi tenlu heme do na le thablam di teni go chu yup eme 다 다리 같이라 대 분나카 종가기 고진기 톨레베 대 람베리리 고죽디기베 대 분나카 종가 대 좀리당니기 바날루 대 빠치 CCTV 디수 대 아니 좀비기 대 람다디 대 람오레다 대 람탈레 대 디수 대 주사디기베 두시슈니 대 대베 주구미디아 쪼라 대 다리 같이라 대 조줄바 차차비 카톨레베 당제라기 찬디디 가히 고알레 텐디기베 대 디수 따니기 텔레 디수 따독 베니기 텔레 대 공기 대 같이라 대 빠치 CCTV 디수 주디기베 두시슈니라 다 빠치디 좀지 배워진 다도 사코 디나이 세미 세슈네베라 사코 라루치난 루디 같이 미기 레주메 통습라 지수
subla lejumbera zisu sakho la luchina lo be watching the zimi succession be katun sa watching nga chi ne kap da thapshi susu lu tholo be tu ti kade tata chi zemna la thani koni gi na le zemna pache di temte sa temte kala para ye bi su shune be la pache CCTV disu te 쭉 차디기베 te kadimjibe dinalo dodilba chachapgi tengachela te chaniri ko doji bawachin disu gara te CCTV gi nalube dinalo te dazini imbale tendigibe te nyeja disuya yansha ganemebe disu keni inse te jongka kikatule develop ime shuni camera jana chu chaibala sani gi be da nabu gi dana khugi bolokala ba ko bewachin tengachi gi tham thasala ngachi gi dipa ta yana video zo di be shaula te da nabu gi nimacham chi mesnola tengachi gi CCTV camera di te gachlo solar gi thole ben digi tenga chara 24 hours mola churoe ngachi gi nimaga im zumbera tenga chi gi nebeta zum se shuni be dari ngachira de chanidi de dari CCTV na de lamberile ngachira pinoga jongkhani gi banalu de chude ebali tendigi chanidi dari nalu jamji daji beni ina asiwachin de betalera men se shunila chetang ngachira dugya khapdi hinsangsa be shagop dochi bawachin chanidi ngachira jongkha khejigi misi garagi jongkha kheji nalu yebigi chani gara rana sosugi chanidi rangi daji bedigi be de disu jagop dikaniwa khache se shunila janda nyechigi tele pinoga jongkha nalibe de keza tiligi be ndese neju beo in se shuni Memang Kelton bus karai nalu GPS ki chuche chu chukdi yeple talepa Memang Kelton bus suna junidi henkera nyensung yepesonu de chuche digi bus su sagu kati yep enada shisup mache bus ki shuse chuya tatuk besup eme digu kademchi be tuken re chundi beru sagu katelu ena tichole hakhu suni eme Memang Kelton bus suna GPS ki tuche tu tsumidigi talepa duwa tu junde tabikap henkera nyensu oni me. Te Memang Kelton bus suna GPS suni legal di nahi chida chubina le gutsu di khasa khanim chika judunu. Legal digi tato chunche bus nija dunna GPS ki tuche tu tsu tsadi yubi me. Tui dina le bus su junida lhuni tuche tsuya tatok be tsup matse sago katilu hudi yoga tsuya shi tsuni me. Digibe tab madiw halamchira siya tsubire wadu. Taru tuja digi numkozo ka nobe tamida shu tselige tame tsuya tsezimbe tsuni imle duba tsugi nyensuya yada tang tsuni ime. Passengers disugi bus this time na joni mindu semigi that can curb. Then the other security risk is overspeeding. GPS ki teacher digi numkhor bus tisu tisega jomega mijoega da shuse su kadebe tammega tatok besup the teacher digi be ngachulu pento bombera yu Because of extend imega memega semigi I think that is added any security. GPS tsugni namsami kebela ai driver gawa ngachi zumi de opsulu GPS ki namsami pentowe teacher digi numkhor gi shuseda bus na milashe be chu ba mi chu tatok be chuwe Kelton bus tro ge GPS tsugni namsami tab number 다 같이 이슈 셀렉이 줘도나 가디베 줘도나 브라콩나 람베니 수나 겔드나운지 고펜디스 캔슬을 봐라 람베니 다 가라로 펜 토니메 있으시도 디나토니레 같이 가dim집에 계시 람다디 가디메 비쇼 아니 리바진 디아콩기 디텔레 차로 비수니기 GPS기 아니 투시들 나는 탑좀 집에 와진 당가처럼 넘고지서 가디 tuk인 존디베스 지레 디게사고나 디텔레 때로나 이선날에 날에 캔디기베 당가처럼 메시지수 시킨 존이 아니 좀 쓰레 가수베에서 쇼네라 길든 당가처럼 바살라메 몰라 디너로 도르 베베디 날에 투수고 존에 지다 파투수고 히니치 이에로와케 디메발라 Rukzotin da kelden wanzinale gopensu da tipda Memang Kelton suna GPS sumidigi genti yada ta tsudi yubi ka shabto tsuya lejumbe pin tsudi yuze shechi. Te legal dulu jungi ngutam saya ni lapchi doso tanu. Janda nesugi tenle ugendojigi nyonjudi kipchugi piwi. Hemi zapem le gochu de fensuling le chika tenju mitsu tu nyetam chutam dumidi tu mago bisonu. Dia hemi do nalu lengi shun chogi tungchengi sedachi bemida tidi ime inru me pasu juse sago nale pencilin katu umitsu tudi to tudira tuguni ime Dalepa pencilin khatu omitsu gi thuini tam chutam de tiru dayanchin yondil juidi teru tuppe ime te thui yancha tami digi pencilin le sansam chika thunju mitsu josu chibe thunju ni na lenta be chubi rewadu
for exit it's waived off based on the government directives. But entry na shagumi mainly because we have certain amenities. Jungi kaja da ti ngache ge chika ten jomi chule ti duni di yancha tai. Iru nana omda ti cho ti di tegomi dia. Sago nana mitsu nge cho desada. Chapsa dizumbe shemi tinken chu yeble shapto ditsugi ti zumchi. De chika ten jo da shapto ditsumi. Whereas for exit we don't have such amenities la. Te chimi na chule khunale gopin chugi lamina nahi thui duni gi lamlu dia shule mi phika thun josada na na on se sagona nyamchu gi la begop themitsu beni gi tenlu ku chui se me toru khong gopin chugi thui dumi digi sagona zedo tango biyumi chugi doson langchu be se shichi Deda chika pinsiling chi de sansam thomkha duin chu se khechi ji gi rinlu chimi chule yunten gongphel gi thui dia darile yang chatano Janda ni chigi denlo pinsiling le kilidem gi ninjudi namgidem gi dulin bewi Ga khapna yonda yumi gasa chachudi nyamchu bewi ganradu de tari chachu nyamsoi la da sari da churi kani dile jemi shitin thunki chabni gi la su shu lambi ganra yup eme digibe chachu nyamsoi la su chaji da thi di jutubachin duchi chi da gubina le mitsu gi chachu di lobdira bani gi ko kapthop chune eme Dare gasa chachu nyamsu bemi da tipda hemadap chebachin dare gi latsu nyensong wongni imbeka chachu bangmitsu gi tadenlu shiten tunkin tep lashachira tsudoyup imbe. Daro chilo nitong kechi chilu mochu tridi chachu chakbasi sakot nale churi kane gyutenlu dogi tsip bombera chabdoyupda dare lajacha kupchu dechi chutunu. Dalepa shule disumgi churi tembachin digi nyoba mebbe sonegi tenlu zonkaki churi kanegi zibe chabib imbe. Hema bewachin mochu dia na chachugi nedablera gachi chachu bangsuki chawalera te mochu anale mochu ki lamdira anale imbala te ta anigi churi tenjinale chu gachi ki phalebe ta lakhabera ya gantogu yemi dia ganto disu garato dele phagi chuna yemi gi chugi do disu bom disu garat chu ta tenbe ta wal disu chap digibe namsame dingding bera zodi yesi judola ibchi halam ngachi gi zile bewachin chachale jara nale phata jani zumbigi te rajin gi kengin disu chui jipa disu mijung sewegi ta halam khelen betsu se nome se junina Dare chachu bangsi chui zinda mitsu chushi chapseyi kangmitsu chapi kanra tu didachiga zonkhagi honle mitsu toten desegi sagoya sosobera ngözin beibime lengachi darigina bewachin lengachi gi male da female gi ponse niwi zodi bala chim chinara ani pon shijibe dom gay bila tede darigi sabna bewachin achi gi VVIP gi pon sosobe isunila recreation ge ere dinga chi gi hema bewachin na chiti disu bala tani chak babe hani gi ere dinga chi gi da dichibe bewachin achi recreation gi denle ana ni green area zo shado sunila achi gi aldisu da delani midisu respeni gi andisu gi shado sunila ni Zonkagi kutangba chachu nyamsu latsu duchi chida dupina judu tsubi tsichabnu. Inru charngil chachu nangnina duchi atsichib chisoble latsu ju dunigi ducheya chida kupina papi chabiyub imbe. Gasa chachu nyamsu penida churi kanigi zip chabnigi tuenle mangilturu saya kechi dhumalamchi kotambenu. Jangra netsulgi tuenle gasale kesang ongmogi dulinbemi netsuldi langatsiringi nyingjubeyi. Darigi duntan ne sucha ju lerim di techibe pisawi kadiche